المقابله كانت زوينه تبارك الله ما شاء الله، الدراري لعبوا زوين. وي ار براود اوف ذيم، وكنتمنى ان شاء الله لا كوب تكون ماروكان 100%. وزعما جو كونساي تو الموند يجي يتفرج، فريمون اون امبيونس واعره. مقابله واعره، الدراري لعبوا، الدراري تقاتلوا. واخا الكاميرون ما بانوش اليوم، خلقوا مزرعه واش اسمو ديك مبومو وراح مبومو تلاقوا مع الجزائر ان شاء الله، مع الجزائر 2-0 دياز الكعب ان شاء الله باذن الله. اللي وفات بالتطلعات ديال الجماهير المغربيه، لانه صراحه التنظيم كان على اعلى مستوى، كلشي كان بيرفكت الا الاداء في الاول كان عندنا الشك. اليوم كان ماتش يعني كما قالوا كاع المحللين، اول ماتش من 2022 كنحسوا بالمنتخب انه منتخب واداء ونتيجه، وان شاء الله نكملوها. احنا متفائلين دابا، فرحانين، ولكن نكملوها ان شاء الله الدومي فينال والفينال ولا كوب ونجيبوها، وديما مغرب. كانت واعره، الاجواء في التيران واعرين، احسن من التلفازه بزاف. كنصح اي واحد يجي للتيران كون كان عنده التيكي ما يخليهاش، وكنسلم على ماما وبابا واختي بزاف بزاف، ونحماق عليكم، موت عليكم، احسن عائله في العالم. شكرا. اليوم برافو l'équipe marocaine. Je vous félicite vraiment à la performance. C'était un bon match, magnifique, sans erreur. Alors il faut rester comme ça, même rythme, même performance pour le prochain match, Inch'Allah. Bonne continuation et bon courage, Inch'Allah, pour les prochains matchs. Très bon match, on a été costaud dans les duels, on n'a pas lâché l'affaire. Et voilà, on mérite notre victoire et Inch'Allah l'Algérie demain va gagner, comme ça on va les gagner en demi-finale Inch'Allah.